Thì công tu nilai I ke tu ke jing wab shikmat pat ke jing tem. Thì mentangan PEP abu ikapu aku fret ke R and ka tuning ke jonga kamlong ke standard tuning mah kalau ke tuning ke bangas tune hi kat kum ke jing sontu ke jonga ke jing sola ke jonga ke jing sontu na tu thì xong rồi phí là vì quả cắt nô hao fret và cắt nô pi dan kapu là ban tuai hao tau sud pi sola ke jong phí dengan pen im ta yu chord G the page penya tu bala I tu rang tu jong G chord lampu ni hao fret ke balai dak sai ni bass note ban kong yang low E string fret balai yang tahu ni sai basan and E string nangta ini aku fret ke balai sai ba A nangta ini aku fret ke balai sai ba ningkong tu yo chord G nangta D ini membu banyak juga ni fret balai sai ba A nangta ini mungkin aku fret ba A sai ba ningkong ini fret ba A sai balai E chord tuh dan gitu ateli lampu ini rubian tuh ateli kini baru dan kini ateli fret ba pasau basan aku fret sai ba sau basan aku fret ba tuh ada C chord fret peningkong sai ba tuh fret ke balai fret ke ba sai pasau da basan sai basan fret balai your chord C string dan kontul ngam di kecil wai kepada pi do pisong tu nak pilapan share gini video jadi bahasa kuah benang pandem kita but pilapan like dan subscribe tu kamu kan dirap ya nga penganang lah ban penbik susu kising ki video ban hikai pandem untuk kising roi kasih. Jadi ingin saya kedua pada aku pada video.